Hola, soy Ania. Os presento el cuento de un cocinero Martiño que quería convertirse en un cocinero del rey. Un beso, os quiero mucho. Otro beso, otro beso, otro beso, otro beso, otro beso, otro beso y otro beso. Pequeña en la jungla es mi libro favorito. Hola, este es mi libro favorito. Se llama Los animales del mundo y tiene todos los animales. Es mi libro preferido. Chao. Hola, soy Lola. Tengo 7 años y estoy en segundo. Hoy os voy a recomendar este libro que tengo aquí, que se llama Cuentos Ilustrados para Todos. Los autores son varios, la editorial es Osborne y las ilustraciones son de Kelly Murphy. Trata de 8 cuentos clásicos que el que más me gustó es El Mago de Oz, que los personajes son Dorita, Totó, el espantapájaros, el hombre de hojalata, el mago de Oz, la bruja del oeste y el león cobarde. Mi favorito personaje es Dorita porque anima a todos a hacer lo que piensan que no pueden hacer. Lo recomiendo porque tiene unas historias muy interesantes y muy bonitas y lo recomiendo de 7 a 10 años. Chao. Hola, son compañeros 7 anos. En segundo, e vou recomendar un libro que se chama Bruxa e Familia. Lino nesta cuarentena e encantoume. Escribiu no Paula Carballeira e ilustrou no Lucía Cobo. Vai dunha nena que vive cos seus animais nunha casa de pedra e a nena é unha bruxa. Os seus animais teñen nomes extravagantes e que a mí me fixeron rir. Se algunha vez ledes este libro, espero que vos guste. Recomendo ese libro. Mini Timmy, el mini mundial. O autor é Tim Kay. É un xogador australiano. Hai ese y ese. Y todos esos son muy guays. Son muy guays. Mini Timmy é un neno que quere xogar a fútbol. Para todos os que vos gusta o fútbol, un dico. Recomendamos o libro Animales Fantásticos e onde encontralos porque nel aportanse moitos datos sobre os seres mitolóxicos. Todas, espero que todos estides ben. Eu chamo-me Yurra, do colexio Sarco Amoledo, teño 10 anos e vou na clase de quinto. Hoxe gravo un vídeo pois para recomendaros este libro de aquí, que é unha pasada, chamase Superchistes 3. Tamén está na biblioteca do colexio. Pois o editorial pois é Montena, o tedes aquí abaixo. Despois está o diseño de cuberta que é Random House. E despois por aquí na parte de diante tedes o que o escribiu o escritor Alex López por aquí. Bueno, pois aquí a min me pareceu moi bo. Pois te ríes moito con este libro. Bueno, aquí tenemos varios chistes, pois de moitas idades. Imaginaos como o primeiro capítulo é de padres e nais, non? E pois está tamén de avós, de campamentos, de moitas cousas. Bueno, pois a mí o chiste que máis me gustou, o que máis me encantou, o que máis me fixo rir, o que me encantou
Pois chamase, o sea, non se chama, pero sale un atracador, un vello e unha vella, o sea, un señor maiores. Pois aquí os vou a enseñar o chiste. Pois é este, que está aquí arriba. Pois os vou contar. Na calle de noite o avó e a avoa os sorprende un atracador que lles grita: a bolsa ou a vida? Bolsa ou a vida? O avó tranquilamente lle dice a súa muller: anda vida, vete con este home. Bueno, a mí me fixo gracia, ahora non tanto porque xa o leí, claro. Bueno, recomendo este libro moito, vale? Tamén hai moitos libros máis. Imaginaos, aquí agora é o 3. Tamén está un, o 2, e aquí o 3. Bueno, este libro os recomendo para todos os públicos. Poden leelo todos os que queran. Son maiores, son pequenos, tampouco ten nada. Vale, grazas. Adeus e recordade, quedade na casa. Unha aperta e un bico. ¡Mua! Hola, soy Lucío. Hoxe recomendo vos este libro da colección Sherlock, Lupin y yo, concretamente chamado El último acto en el Teatro de la Ópera. Está asignado por un pseudónimo, Irene Adler, que en realidade é a protagonista e tamén que narra a historia. Este libro está ambientado en Londres de 1870 e conta as historias de detectives do xoven Sherlock Holmes. Este libro gustoume moito e recomendovolo a todos. Estades, eu son Zainab de sexto, como xa sabedes. E hoxe é o día do libro e estou grabando este vídeo para a biblioteca de Sardo Mamoledo, que saludo desde aquí a Broly e a todos da biblioteca. Hola. E este libro chamase O diario de Nikki e os 6 a min gustoume moitísimo, unha pasada. Este libro titúlase Una rompecorazones non moi afortunada e a escritora deste libro é Rachel Renner Rossell. E por detrás, como vedes, tenemos recomendacións a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7 tamén, que saíron novas. Pero como sabedes non podemos salir a calle por la culpa de la cuarentena. E bueno, este libro é moi bonito, encantoume moitísimo, me lo leí moitísimo. Aquí en la biblioteca pues tenemos, sí, en la biblioteca de Sardo Mamoledo tenemos todos estos libros, sí, los tenemos todos ya, incluso 7 ya. Y bueno, tenemos un mogollón en la biblioteca de estos libros. Y también este libro por detrás, al acabarlo, puedes facer o teu propio diario ou facer o teu propio debuxo, e tamén aquí, por aquí, hai como xogos. E, bueno, aquí os deixo e acordaros que as 8 aos balcóns, as ventás, aplaudir e quedaros na casa e seguir facendo exercicio, leyendo, estudando, facendo os deberes que nos mandan as nosas profesores das súas casas. Espero veros pronto a todos e a todas, e desde aquí os mando un forte bico e unha forte abrazo. Chao.